Special Intention, Midal Alonso, Alma Odsenada, former Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Monsalan, Nerissa Trinidad, Maribel Bucad, Rosemary Cordero, Madeline Pilaw, Annalisa Manalo, Ariel Josephines and Joshua Joriel Macabali, Ning Torres, Gia Malumba. Para king malalagwang kapaldanan dari, Carol Jean King, Joel Parungaw, Danilo Gonzales, Merily Manalang, Rinaldo Ventura, Bea Isabel Malyari, Maribel Manalo, Lisa Manalo Manalang, Rosel Montemayor, Rosalie Gabriel, Leonor Salazar, Joy Manalo, Charito Obsequio, Alaysa Rentulio, Monica De Leon, Virginia Sumawang, Janet Lakap, Jenica Pabustan. Good Health, Arlene De Leon, Pelino Muno David, at Maria Paz Navarro. Para kingalanagang kapainawan ning kaladwa dari Anwario, Erlinda, Raimundo, Rosario, Severino Senior, Federico, Giancarlo, Rafael Luis, Emerito, Corazon, Monsignor Constancio, Luisa, Julian, Maria, Bienvenido, Joseph Ryan, Elisa, Estelita, Herna, Pedro, Macario, Juanita, Pablo, Genaro, Death Anniversary, Brigida, Carmen, Ramon, Ligaya, Peter Paul, Trinidad, Ferdinand, 40 Days, Jose, at ding Maldang Kaladua, King Purgatorio. Pakati punta po king lagyuning igpampo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapan at grasya ning malugudagino yang mantabe kay kayungan. At kaya kaan timurin, Maya payabak po kay kayo sabla. kaya payabak po ama. Thank God it's Monday. Monday. Lunis na naman po at pasibayo. Darawang tani naman iting paruminggo. King kapamila taning lugud at grasya na po. Ning apong Ginoo. Mananasan ang ega na ganang kikatamong pangimot at maging kararaptanan ngayon paruminggo, magiging kalugod-lugod king apong Ginoo. Ngayon mo naman naldong iti June 29, ing mabilog a Santa Iglesia, pagmasusyane po ing solemnidad di nga duwang apostol, isan Pedro, ang Popa, isan Pablo. At batam ngayon maging marapat isundo kaniting misa,
Panyawat na pangyaning pakalulu, din kaya katameging pamagkulang at kasalanan. Itamongan po, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip pa mga mano, ampon king pamanyapat king maro, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, uli na nitay panigapuko, ang na Maria ang kapilanmang birhen, karing sablang ang ngelampon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo o King Diyos sa ginungtamo. ing Diyos sa mayupayan, tutu pakalulwa na katamo. At king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ing idala na katasan, nagaking biye alanangga, Gino pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, dininan mo kaming kasngawan, king kapamilatan ding nuan ay apostol, San Pedro at San Pablo. King kapamilatan da, pigkaluban me ing banal akapulungan, kareng mumunang kalam ning lugod mo. Ipagkalub mo naman sana, king kapamilatan ding sawop mo, para kingalanagang kaligtasan mi. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Kanita mo ring panahon na ito, pigmula na lang linupig Herodes, ding miyembro ning iglesia. Pepatabdab niya batal Santiago, ing kapatad ng Nuan. Inyang ikit na iti, may kaibietula kari Hudyo. Sindo na pa, at peparakap ni Pedro.
Iti milyari kanitang kapiestan ding tinape, aalang lebaduro. Kay batdan dekap Pedro, delare king sukulan, at karinde piliwas-liwas ginwardyan ding apat a grupong sundalos. Tiyapat la katao balang grupo. Isipan ng Herodes ing iarap ni karing memalen Hodyo kalabas ning Paskwa. Inya menatiliya king sukulan Pedro. Dapot menalangin niyang tahimtim king Diyos para kayo ding miyembro ng iglesia. Kanitang benging bayo ne iarap Herodes kimbalen. Pedro matutudya pilatan ding aduang gwardya. Makataliya karing aduang tanikala. Atin muna mang gwardyang makabante kimpasbol ning sukulan. Kabudabud ing meto ngayang hel ning Ginoo at tsukilog ning sukulan at sinlag ing sala karin. Tepik ne pago ning anghel Pedro. Ginising ne at ngana keyo. Malagwa, mibangon ko. Kanita mo rin may balagla karinggamat na ring tanikala. Sinabi na kanita ning anghel, miblas ka at isulod mula ring kekang sandalyas. Memintuya Pedro at nga na kaya ning anghel. Magbalabal ka at tuki ka kanako. Tikyanin Pedro, luwal ning sukulan. Makanyan man, nabalo kanita, nung tutuing daraptana ning anghel. Bala na mani na piyamo, linabas laking mumunang bante, kay bat king kadwa, at ikwarang miras king pasbulbakal, apalwal papunta king syudad. May buklat yang dili na ing pasbol, at melawas lang lilwal. Tinuntun la king metong amalating dalan, at bigla na likwan ng anghel Pedro. Kanito api bule-bule ng Pedro, ing milyari kayo at nganam. Ngini ko api piho, king iti tutupin. Tinupod ni ning Ginoo ing kayang anghel, at linigtas na ko king gamat ng Herodes, at king sablang bage, tatangkarang daptan, diring memalen Hodyo. Ing amano ning Ginoo. Ing anghel ning Ginoo, iligtas na la retang makitakot kayo. Ingangyari ni Ginoo, iligtas na lahat ang makitakot. Pasalamatan ki ing Ginoo kapilanman, labi ko latok ng pupuri kayo. Ing Ginoo pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula ikong mayayalipusta. Ingangyari ni Ginoo, iligtas na lahat ang makitakot. Parangalan niya kambe ko ing Ginoo, miyabe-abe tayang puyan ing kayang lagyo. Menigapu ko king Ginoo, at peki batana ko, karing sablang takot ko, linigtas na ko. Ingangyari ni Ginoo, iligtas na lahat ang makitakot. Lumawe ko kayo at tumula kayo, at eko mipakarine. Intawong maliligalig king Ginoo, minawas siya, at ya pekirandamane, king sablang dosa na kinabos ni. Ingangyari ni Ginoo, iligtas na lahat ang makitakot. Ing anghel ning Ginoo, babanteno retang makitakot at gagalang kayo. Kim panganib, liligtas no pa. Pilasan niyo at subukan, ing kayang kayapan.
tumulaya, intaong kaya magsantungan. Nang yaling ginuhit kas na laret ang matikakot kaya. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat Pablo, kang Timoteo. Lumwat mi sakripisyo na ako, uling dinatang na ing oras, ning paglako ko kaya tiking yato. May kilaban kong mayap king pamakikligligan, ato parang kuna ing kanakong parasan. May natili kong tapat king kasalpantayanan. Ngeni, tanggapang ko ne ing korona, ning tagumpe, amisa dya para kanako. At ing gino, ing banala hukom, yang mi putong karing korona, king aldong ito. Emu kanako, nune pati na, karin sablang malugod manenaya, kimpanyatang ng pasibayo. Dapot, inantabayanan ako, at dininan sikanan, ning ginu, bang apasyag kong ganap, ing amano ning Diyos, karing pagano. Miligtas ko kingasibok ning leon, ing ginu, iligtas na ako, king sablang marok, at yamurin ing miyatad ka na ako, king kayang kayarian. Kaya ing ligaya, king kapilan paman. Amen. Ing amano ning Ginoo, ika i Pedro at babo ni ting bato, italakad king iglesia ko, at ding pasbol ning impyerno, ere daigan. Kalugurang kapatad, ing ginuyang mantabe kay kayo, At kaya kaan timuri, kami pasyag king mayap a balita, agpangking sinulat ng Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang mira siya Jesus, banda king balen, ning Cesarea de Felipe, kitang nakaring kayang alagad. Agpang king sasabyan daring tao, nino kano, ing anak ning tao. Meki batla, ding aliwa sa sabyanda, king yahiwa na maminyag. Ding aliwa sa sabyanda, king yay Elias. At ati namang sasabing, ya ing propeta Jeremias, o meto ya karen propeta. O ikayo, nga ng kinutang karela, ninuwa ko. Meki ba iya Simon Pedro, ika ing Kristo, ing anak ning Diyos, amabiye. Nga ng Jesus kaya, Simon, anak ng Juan. Mapalad ka, uling ing sinabi mo, meni batan king tao, nune kang igpakong at subanwa, ya mismo ing pepabalo kanita keka, at ako sasabihan ko keka, ika i Pedro, at babaw ni ting bato, italakad ke ing iglesia ko, at ding pasbul ning impyerno, ere sambutan. Ibekula keka, ding susi, ning kayaryana ning banwa, nanuman,
ing emo'y paintulot keti kinyato. Emo naman mi paintulutan karin banwa. Nanuman, ing ipaintulot mo keti kinyato, karin man banwa, mi paintulot. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kikatamo pong kaligtasan. Kapurian kaya o Kristo. Pasibayo po, maya payabak kaya kayungan. Kumusta ta po? O, mayap ko mo naman. Ano po? God is good all the time. All the time, God is good. Muli na naman po tayong magninilay-nilay sa ating pagdiriwang ngayon. Dahil kung napansin po ninyo, parang linggo ito eh. Kumpleto po yung mga pagbasa. Pagkatapos po ng homilya, kumpleto, mayroon pang kredo. Why? Because today, we are celebrating the solemnity of two great men in our faith. We are celebrating the solemnity of Saints Peter and Paul, two great pillars of the church, two towering pillars of our faith. Kaya nga po, sa ating pagninilay-nilay ngayon, tignan natin kung ano ang mensahe sa atin ng Panginoon. Ang ating mismong kapistahan ngayon reminds us of that great mystery of God's call, ang misteryo ng pagtawag ng Diyos. Una, konting pag-aaral lang po. Si Pedro, ayon sa kanyang mismong kwento sa kanyang buhay, very impulsive ito eh. Very impulsive. Ibig sabihin, hot-tempered ito. At hindi lang yun, hard-headed, matigas ang ulo, and yet, sometimes, afraid. Matatakotin din ito. Why? Because he denied the Lord 3 times, hindi ba? Nung tinatanong siya, kilala mo ba ang taong ito? While Jesus was at the Sanhedrin, nung siya'y ninilitis, tinanong siya kung kilala niya si Jesus. Ang sabi niya, I do not know that man. Hindi kilalang taong yan. Ano po? Impulsive, hard-headed, hot-tempered, and yet matatakutin din, and yet afraid because he denied the Lord 3 times. Alam po ninyo, according to modern psychologists, yung mga psychologists natin, kung dadaan daw sa isang psychological exam, itong si Pedro, babagsak siya. Hindi sa papasa. Why? Kasi hindi balansyado pagdating sa kanyang personalidad. Now, ito namang si Paul. Paul, isang Pariseo. He was a Pharisee. Pag sinabi natin ay Pharisee, he was a man of exactness. He was a man of letters and logic because he was a scholar. Isa siyang scholar. Ayon sa kanyang buhay, he was a fearless persecutor. Noon, pag sinabi ang pangalan Saul sa kanyang lumang buhay, kinatatakutan yan. Bakit? Berdugo ito eh. Because he was the number 1 persecutor of the Christians. Ano ang kanyang ginagawa? Dahil meron siyang koneksyon sa mismong imperyo ng Roma, hinahanap niya yung mga followers ni Jesus in order to persecute them. Ito ang dalawang taong ito. Tingnan yung dalawang ugali nila. And yet, later, they were changed. Later, they were converted by the grace of God. Peter was called rock. Narinig po natin
ang ebanghelyo natin. Simon, ikaw ay si Pedro. You are the rock. And upon this rock, I will build my church. And I am entrusting to you the keys of the kingdom of heaven. Ano po? Si Pedro is the one who would lead the church and strengthen the faith of his brothers. Siya pong ating unang santo papa, si San Pedro. Ito namang si Paul, 360-degree conversion ang sa kanya while he was heading towards Damascus in order to execute his mission of violence. At ano yung mission niya? Hanapin niya yung mga Kristiyano, yung mga followers ni Kristo in order to persecute them. And yet, bandang huli, anong nangyari? God's grace interrupted his mission of violence because he turned him to be, bandang huli, the greatest missionary even to the Gentiles, sa mga pagano. Kaya naglibot-libot po itong si San Pablo sa iba't ibang communities. Mga kapatid, two great men with two different personalities and yet called by one grace, called by one calling, and called by one mission, by the one and the same Lord Jesus Christ. Today, sa mismong misang ito, sa araw na ito, we honor them not because they were flawless. Dahil sa totoo lang, punong-puno ng kapintasan ito. Punong-puno po sila ng kakulangan, kapalpakan. But today we honor them simply because they allow themselves to be used by the grace of God. Hinayaan nilang gamitin sila ng Diyos. No po. They were broken people. Mga palpak ito. They were broken and yet healed and made whole by the grace and mercy of God. Mga kapatid, ang kapistahang ito, it is not the feast of Saint Peter versus Saint Paul, kundi it is the feast of Saints Peter and Paul. Paalala that faith should be both contemplative, and active. Prayer and mission. Yan ang kanilang combination. Kaya nga, sabi ng mga millennials, ang dalawang ito, rock and roll. Peter ay ang bato, at si Pablo ang nag-roll sa mission in spreading the good news. The rock and roll of the church. Okay, yun ang konting pag-aaral. Ngayon, ang mahalaga, ano ang connection nito sa ating buhay? Ano ang pwede nating makuhang reflection? Una, ito po, when God calls us, kapag tinatawag tayo ng Diyos, God calls us not when we are ready. God calls us not when we feel we are worthy. Because God does not wait for perfection to happen. But when God calls us, He calls us and meets us where we are. Kung saan tayo, dun tayo. No po, God will meet us there. At kadalasan, no po, saan tayo? God meets us even when we are struggling, even when we are broken, even when we are weak. Doon papasok ang Diyos. Kadalasan kapag mahina tayo,
kapag lupaypay tayo, kapag dapang-dapa na tayo, kadalasan dun dumarating ang Panginoon at dun tayo tinatawag. Not when we are strong, not when we are confident, but when we are weak, when we are broken, kapag dapang-dapa tayo. Peter was called that when he was fishing. Peter was called when he denied the Lord. At pumunta si Jesus and he said, Peter, do you love me? Paul was called not when ang yabang-yabang niya. Kasi po, isa itong ambitious, Pharisee. Tinawag siya when he was struck back by a great light at nahulog siya sa kabayo. At may tinig na lumabas sa langit na nagsasabing, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Why do you persecute me? Mga kapatid, discipleship is not about worthiness. It is not about worthiness. Bakit? Sino bang karapat dapat dito? Nagkasunod lahat tayo ng Panginoon. Not because we are worthy. Ako, hindi ako worthy. Ang mga madre, mga sisters natin, ng Holy Face, hindi rin sila worthy. Tayong lahat, kayo. Hindi tayo worthy. In fact, nagsisimba tayo dito, not because we are holy, but because of God's mercy and love. Sabi nga po ni Pope Francis nung siya'y nabubuhay, sabi niya, the church is not a museum of saints, but a hospital for sinners. Parang hospital. At dahil hospital, we need the healing power and the grace of God to restore us back. So nobody is worthy dito. Lahat tayo kailangan natin ng Diyos. And God calls us not because we are perfect, but God calls us that even when we are broken, and yet with God's grace, He makes us whole again. Pangalawa, God meets us even when we are heading towards the wrong way. God meets us even when we are heading towards the wrong direction. In the case of Peter, ano ang wrong direction ni Peter? He was already heading towards frustration, self-disappointment. Why? Because he denied the Lord. Ito namang, si Pablo, ano yung wrong way niya? He was heading towards Damascus in order to persecute the followers of Jesus. Wrong way lahat yon. And yet, even when they were heading towards the wrong way, nandun si Jesus. Nandun ang Diyos. O anong paalala sa atin? Alam po ninyo, akala natin, nandyan na lang ang Diyos kapag gumagawa tayo ng mabuti. Akala natin nandyan lang ang Diyos kapag maayos ang mga ginagawa natin. Lest do we know that kahit sa mga pagkakataong mali ang mga desisyon natin, mali yung mga ginagawa natin, nagkakasala tayo, the more nandyan ang Diyos. The more hindi tayo iniiwan ng Diyos. Balata mo pupot ang magkamalita, magkasalata mo, lahi nga pong Ginoo, hali, hatsuya, nakatalakwan. Hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi tayo lalaglag ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Even when we are heading towards the wrong way.
po, baka ninyo nga pong ginutam. Nino mo nga magkamali. Sino bang di nagkakamali sa atin? Nino mo nga may kakasala? Sino bang hindi palpak dito? Lahat naman tayo, di ba? And yet, sinasamahan pa rin tayo ng Diyos. Amen? Oh, palakpakan natin Saint Peter and Paul. Talakad na po, sasalpantaya ko. King Dios, igpanglubos mayupaya, di na lang king banwa ang ponyato, at yung Yesu Kristo nga anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upaya ning banalay espiritu, di bait kang na Maria ang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi putput, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubli ang nebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kung ka rin mabiyempon may nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king biya lanangga. Amen. Panalangin tam ngayon king Diyos, at karembalang kayadwanan ng pagkibat tapo, Gino, ang tabayanan me, ingke kang balayan. Ginoon tabayanan me, ingke kang balayan. Gino, gewami Pedro, ing magliligo asan. Metong ang magliligo karing tao. Mitubod kang bayong apostol, ngeni bang dakala ring makaramdam, kingke kang amano. Inya ng aming manalangin. Ginoon tabayanan me, ingke kang balayan. King dagat-dagatan inutos mong manahimik ing angin, banging bangka ring alagad, lumbog. Ipaglualo me ingke kang iglesia, karimbagyo ning kasalukuyan a panahon, at pagkaloban mong sikanan, dingke ang mamuntukan, inya ng aming manalangin. Ginoon tabayanan me, ingke kang balayan. Kay ba't mong sinubling mebye, tinipon mong makapadurot kang Pedro, ring sasalpantaya kaya ka, anting mayap ming pastul, tipunan mo ring sablamong balayan, king metong akawan, inya ng aming manalangin. Ginoon tabayanan me, ingke kang balayan. Tinubod mo ing kang Apostol Pablo, bang ipanaral ing maya pabalita, karing pagano. Bustan mong dasnane, ning kang mensahe ing balang lelangan, inya ng aming manalangin. Ginoon tabayanan me, ingke kang balayan. Pigkatiwala mo king kang iglesia, ring susi ning kayarian. Ibuklat me ing pasbul ning banwa, karing hanggang sasalpantaya, king malugod mong lingap, inya ng aming manalangin. Ginoon tabayanan me, ingke kang balayan. Ngeni adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, kambilan me ingke kang iglesia, papanatilyan mong mabye ingke kaming kasalpantayanan, at bustan mong sumulong ing diwa, ning komunidad ke kaming ngeni at manggaman, kingalanang ka. Amen. Damat minaralangin ay
Manalangin kay kapatid, banin kakot kay kayong daon, matanggap yara paning Diyos, igpang mayupayan tuto. Tanggapane sana ning ginuiting daon karinggamat mo, kikapuriyan po ni kaligaya ning lagyuna, kikasaplala tamat ning mabilog ng banala kapulungan. O Diyos, sa igpami, mantabe ka sana kay kami. Mananasanang king kapamilatan di San Pedro at San Pablo, kaniting ay na umeming idawon, maging banal la, king piarapan mongeni at manggaman, king alanangga. Ing ginuyang mantabe kay kayo, itasula rin puso yu. Tas nalaking Salamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. di karapat dapat ampon matulit. Tuneping karapat dapat at matulid ing pasalamatan na kamparati at numan karinawig pa. Diyos kingalanangga lubos mayupaya ulinita kang beri sa blangkoro, ding angel karimbanwa, darilit ming kayang ligaya at abeyabe ngamingan kakanta. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mituyeng banwa, mituyeng yano, tingkekang ligaya. Hosana, tingkang katas katasan. Hosana, tingkang katas katasan. Man yaing darana, king lagyuning Ginoo. Man yaing darana, king lagyuning Ginoo. Hosana, tingkang katas katasan. Hosana, tingkang katas katasan. Tingkang katas katasan. Tunay kapin banalawig possible na kaning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana retingayin, king ambun ning Espiritu man maging katawan lat daya, ang ginuming Yesu Kristo. By me down kusan king pamaylas at kamatayan na king waning tinape, piraso ni. Binyan na kareng disipulos nat nga na, kunan niya itikong anat kanan niya, iting ka na akong katawan na may dawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning apunan king waning kalis. Pesalamata nakat pinuri, binyening kalis, kareng disipulos na at ngana ko na niya itikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para ke kayo at para kanig sablang tao. Ban ke tami patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo. Ganako. Ing misteryo ning kay katang kasalpantayanan. Ni Cristo metea, i Cristo sinuplia, nebie. Ni Cristo datang ya, datang ya, datang ya, Inyang hinigaganakan miyo mapamakalulungig paing kamatayin at pamanyubli ng mebyening anak mo. Daram miya kay ting tinapin ting kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan.
Ing pepalyarian mo kaming matampang tala, kadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabami mo naman pagamuha mong kamingan mi sulusulo, ing katawan at daya ng Kristo, ing tipuna na kami ting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me, owig pa, ing banal kapulungan mong makalaganap, mabilo gayato, ban may ganap yaking lugod muna kambe ng Leo, ing kay kaming Santo Papa. I-Florentino, hindi kaming kaluguran o Obispo, i-Pasiano, hindi kaming Obispo, i-Merito, at yung sablang pari, magpari, at lalong-lalo na po yung pakamalan mong komunidad, ketiking parokya ng Apong Monica. Ganakan mula naman po, oig pa. Deng kapatad ming minuna ng pepay nawa at atsuna siping mo. Tanggapan mo king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biyalan angga. Ban kambening nga na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambering sablang apostoles at santos, at tinupad king malmong kaburian, king kekabanan ning panahon. Pupuryan dakat paligayan ka pamilatan ng Yesu Kristong kiyang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang may payan, tutukagom ning banal na Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman, king alan na angga. Abayabet ang ening maus, king igpatang at subanwa. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon bi. Bangking kasaupaning kay ang pakalulo para at kaming mikabos king kasalanan. At miligtas sa lang kasasangkulan king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos.
Ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babiya ko kaya kayo. Kaya mo sana babalik na din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan na ning kaya kang banal kapulungan. At pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan na ning Ginoo yang mantabe po kay kayungan. At kaya kanto At tuntalangin rin kasiping tapo king kapayapan ng Kristo. Kapayapan kay kayungan po. Cordero ning Diyos, aminalako, ing kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aminalako, ing kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aminalako, ing kasalanan ning yato. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Kalugurang kabatad nyo ing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad tam may kumbirat tanggap king kayang banal ako munyon. Itamungan Ginoo, mananasana king pamanagap tamo kaniting katawan at dayan ng Kristo. Sadsad na katasana ang gaking biye alanangga. Katawan ng Kristo, Daralanda kaginuking pala
kalibat ning komunyon kang Santa Monica, ipanalangin mo kami maligayang Hindu at patulunan ning kekeng balen, Santa Monica. Baki ang mga intulid, makinabang ka rin pangako ng ginutang Yesu Kristo. Manalangin tamo, O Diyos ning pakalulu, Talapamatula ka rin malungkot, tigkilan da ka rin luha ng Santa Monica, bani konvertime kay ang anak San Agustin, king kasalpantayanan kang Kristo. Kapamilatan din kay ang panalangin, sa upan mo kayang gumulot ka rin kay kayang kasalanan, at makatuklas king malugod mo pamamatawad. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo. Kami itong aning banal na Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. ligaya king igpa, king anak at king Espiritu Santo. Di mo sa diyarang ligaya, iba't king kamumulag, nginit kapilan man, manggaman king alananga yanasa. Ligaya king igpa, king anak at king Espiritu Santo. Di mo sa diyarang ligaya, iba't king kamumulag, nginit kapilan man, manggaman king alananga yanasa. Ligaya king igpa, king anak at king Espiritu Santo. Di mo sa diyarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alananga yanasa. O maligayang Santa Monica, kay kaming patulunan, Ipanalangin mo kami. Apostol San Pedro at San Pablo, Panalangin mo kami. manalangin tamo. O Ginoo, banal a sakripisyong dinawon at tinggap mi, pasulungan na imbyemi, king kapamilatan da rin kapiestan, dingkerang banal, San Pedro at San Pablo, king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Ing ginuyang mantabe kay kayo, At kaya ka ang tiwuri. pasabay po da kala salamat king pamanagong tapo kaniting banal ang bisa at bendisyonan ako nga ining may paing ginong Diyos ting igpa anak at Espiritu Santo meta na king kapayapan mi daw nepo ing banal ang misa. Salamat, Diyos. Good morning po kay kayo nga.